Assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama aku dan nenek aku yang paling cantik. Kita mau sarapan lagi ya. Hari ini hari Kamis berkah, malam Jumat ya guys. Yang jomblo nggak usah ingat-ingat malam Jumat, langsung lewatin aja malam Sabtu. 印尼咪好，印尼冇冬天嘛。23 多啊，喺我屋企嗰度啊，23 多而家。而家 呀，Kalimantan冬天喎。凍唔凍啊？而家 凍啊而家。夜晚黑凍啊。23係啊，23多啊。哦，冇香港咁凍。係啊。係西水呢度雅加達咧係熱啲，係我哋嗰度Kalimantan係凍啲。冇香港咁凍。係啊，唔會咁凍㗎，冇凍到咁樣，係凍啫話，唔係好凍啊！而家都差唔多啦，天落雨啊！我係嗰次去Mau dibabu ini ya guys, tanpa apa-apa pokoknya wajahku asli-aslinya. 5、6月嗰陣時去好鬼熱㗎香港啊！你嗰度唔凍唔熱喎。夜晚咧仲要着風褸。香港好熱啊嗰陣時。係啊，係西水都有凍㗎，係大放嗰啲叫係山 promo 嗰啲山咧好凍㗎。香港凍啲㗎，香港嗰啲風。咁你都有暖冬嘛，有冬天嘛。我哋人咧係夏天同埋落雨天，係冇得冬天啦。後生唔驚凍㗎，邊驚凍啊後生？我又唔怕凍，但係怕凍餐，我做嘢嘛，凍餐陣間又做唔到啊。後生唔驚凍啊。係啊。我哋後生唔凍㗎。Kita nyampe di restoran guys. Restorannya cuma ini doang tiap hari. Menunya juga itu doang. Di tanah. Ya, wajib kan. Ya. Mau yang kami